Pamirsa api sane makarlu ring TPA Suweng kantos mangkin durung padem. Punika mawinan pengkot dari pasar ngelanturang masa tanggap darurat kantos tanggal 3 Oktober warsa kalih tali 3 likur. Api nucap ketarkayang sida padem ring sewetara rahina pungkuran. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara Ngewedarang anutin saking laporan sane katrima api sane hidup kantun alit-alit. Punika mawinan pai ketandane ngelanturang galah masa tanggap darurat kantos 13 Oktober warsane mangkin. Kebakaran ring TPA Suwung ngawinang pengangkutan lune ngarepin pikobat. Sawetara TPS kepanggih sampun penuh wenten taler sane kantos ring sisin markine. Ring sajroning nampenin pikobat inucap Satpol PP katedunang antuk nureksain selami roras jam. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar Nyoman Sudarsana Mausang TPS Wiadin Depo sane kejaga inggih punika TPS Gunung Agung, TPS Yang Batu, TPS Lumintang Dauh Purikaje, TPS Monang Maning miwah ring TPS Jalan Pulau Kawe. Petugas taler nguduhang tur ngicenin sosialisasi majeng kramene. Ritat kala TPS penuh, petugas pacang nguduhang krama mangde ngenahang luwipun ring genah luwu ring jero suang-suang dumun. Yening luwu ring TPS sampun kaangkut raris krama kedadosa ngutang luwu malih irike. Asiki TPS pai ketandani nya gayang petang diri petugas. Asmara Putra Bali Pos.